Matura-inĩ matiganĩte mwena wa Malava, Lugari na Likuyani nĩkuo Raila Odinga na mbatũni yake ya Azimio la Umoja matwarĩte kambĩ-ini cia ngwatanĩro ĩno. Arĩ thikũ ya kana, Raila acerete ithũĩro rĩa bũrũri kũgeria gũthararia gĩtama kĩrĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩngĩkorwo yambĩte kuo na kũgetha kura itanyihĩire milioni 2.5 kuma kũrĩ rũrĩrĩ rũrũ rwa Mũrembe. Sasa mpaka tubadilishe mtindo. Mko tayari? Pia mko tayari? We must change the course so that we can be able to deal with the three fundamental enemies of our people. Baba, wewe ni mchapakazi. Ukiwa kule Nairobi, mimi nitashika jembe ya ODM hapa. Ukirusha hapa mambo mazuri ya devolution, nitahakikisha kwamba watu wetu walikuyani wajalala ja hapa. Atongoria yamerĩte ikari matikagwe mutego-ini wa kuma thutha arĩa mathamĩire ciama-inĩ ingĩ na arĩa makoretwo makĩrĩra ikari ya gĩcigo gĩkĩ ciĩranĩro matahingagia. Hawa wamezidi kila mara kwa mara kutoa ahadi. Ahadi wametoa mpaka sasa wamechoka. Nikamwambia mkitaka kiti mtoke mpasue njia. Musalia anasema Raila atakuwa anakuwa controlled kama remote. Saa hii nani anakuwa controlled kama remote? Ũingĩ wa kura cia ithũĩro rĩa bũrũri atongoria ya marũganio gũteithĩrĩria na njĩra nene kũmahe mũgambo thirikari-inĩ ya Raila Odinga wona iyũkia wathani. Wakati huu ndio tuna nafasi kubwa yeye kuwa rais wa Kenya. Nataka akiwa rais wa Kenya tuwe karibu na yeye. Ruto ameappoint Waluya wangapi waziri? Kwa hivyo ule mtu anachunga maslahi ya jamii ya Waluya na edi na bongo 13 ni Raila Amolo Odinga. Magĩtiriha kambĩ-ini ici atongoria ya nĩmokĩrĩire mũnini wa President William Ruto makĩmũria akue mũrigo wake atagũkururia Raila maũndũ-inĩ marĩa arakuruhanio namo. Anadanganya watu jana hadharani ati ya kwamba mheshimiwa alikuwa asaidia yeye wafanye impeachment. Na yeye ndiye alikuwa deputy president, yeye ndiye angekuwa president. Na ndio nawaambia mchunge. Na baba ndio hawa sasa wamekuja kukuhakikishia hakuna haja wewe kurudi hapo. Utarudi hapo ukiwa president. Lakini hapa tutakuwa tumemaliza mambo yote. Hapa Western ukija viongozi wote Waluya wako nyuma ya baba. Ukiangalia tualisi yako hapa. Nĩ mũthia wa kambĩ-ini cia ngwatanĩro ya Azimio la Umoja mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri. Mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga akĩhinyĩrĩria aikari a gĩcigo gĩkĩ mweri-inĩ wa kanana magetĩkĩra kwĩyumĩria na njĩra nene gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kũingĩra thingira-inĩ wa iregi. Ngĩribotera Inooro TV de Lumahanda kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Macharia.